nga tapo I mai si tantu tuno ia I nei vai ngole aso le aso tofi nei o le aso lus pulu o Januari ua Februari malo ta ia whaafitai fōi le tari mau I tātou ainga I nei tātou tausi ia whaapea fōi ia le loa o kai o le tunu o lo o whaapena na ia I te au ngā ruenga o le nei aso whaamalo ngā lue whaamalo pale ia e nei vai ngole aso matu te manatu fōi le tātou komiti o whaulai whaafosei whaulai tuku matu ia bea fōi o le māsani ai ia e to tele le mawhatanga ma le tātou ai whaasaralau o lava ni laenga ia I mai ia a o whaawau le ngā ruenga mo le puipuinga le tunu mai le whaamai o le COVID-19 ia o lava o whaafonga ma loku pui alisi o tātou tunu e iei nei fiafi e le sila mai man whaafonga mai si o tātou tunu whaapena fōi o le maua le noa e whailo iai ma tau whaituai whaamtalanga ma le whaatonsia o ao soi fu maloloina na whionga I whomai a leausa whaaptana seri ia mahau nei na ia whaafong mai si o tātou tunu e tūranga o lo o tautoi ngā guenga ia e mai si fōi ia o tātou malanga sa tamu mai nafi mai Australia ia manatu ua ia whaafong mai si o tātou tunu ia e le tūranga na iai ia mai se fōi ia suenga I nātou sa whaatino I nāna pōmane I le baleao a iei tāo whinga ia e la fōtuia I le whionga I whaatun siri au au so I fōmaloloina e sa noa e whaio atu I le atunou tūnga uma I taunu mai o tātou whainga malanga lea na malanga mai Brisbane Australia nafi ia e whapea fōi results po tali o suenga sa whaiei whaatino I suenga I nātou nei ia se I o umai tai au nei ma le so nausa ia la fōtuia I taunga I whama Yung tay fundo. Ona ya so na filin tau no mai ai ele sa mai passe se fitus fundo to. Pai malanga mai Brisbane Australia. Antau no mai na fila se sfuru vale o Januari. Dua afe duas fundo dua. Ya portera tite tolu. Savaria ya fotobu. Onei malanga I fitus furu tolu tangata ia tangata uma ia o pasia po munta I uma ma tope pa malanga o tangata uma ia pe ona ia inga ali tuba ese mai ia mo fai mai ton mo tato fumu e to se furu to afari ono to mai tai la to o pasia fai malanga mai o whaamaunia wa fia ko uti suruiwa ina ua mai an tātou mai Samoa I o lātou suenga te ia o misina fia e ese suenga I whai Australia ai li sau ia tau nu mai lolo I nei ali a vese man manai vale le ave ina whanga o whanofo wawai o na whai hoi leo resi test umana pasese ma fitu sutolu le to se fu ma ua mau ko COVID-19 o la tau nei a fia I matometi ma o le laititi o tangata wa fia suta si masina ia tangata pita matua e ono sutoto sanga le matua tangata wa fia e anga va ai tupui ma ua fai mai tau ina fo I ua mai e uma na fai o la tau tupui fa pia ma la tau sia ki fa so fu ma roina ai le mananga e se mai Australia o le taimile nei ia ono o pere manosi mai le ia unga wa ai la tau ni to sfu mai le taimile lava na ma wa la tau suenga na po ia na fa da tina si mai le va mai tono tato isolation stono tua ia nau mai e to sfu o le whanofo se ai no whanga whapito e whanmai. Ia o leo o whai a moutu e whanmai. Mai e whai nisi lato so e ngai whai pia e mawawai. E iwa I lato whamawina fōi lato so tanga wawara lata o close contacts. Mai lato ia o mouti noa o iei I e COVID-19. Na ro mata I tūre le fōi lato e tanga ruenga.
mai o mo le foi o fai todo e mai e fa no fo va e sta se tato fermai fai tu malo e fa oro so si deva e no ale e tato tanata e va ya masa lo mia ko viti suiva dato foi ia ne fa mo o le va mo mo a rotu ni sila mai ni le ave o mai ka ko test ni is fu o post e pete mo ho ni test ai le o le so so mo va ni sila ia na ave le ai e fa ma mi ai po le ato no le variant ma le o vesi sa le vesi le delta ia le na o tato tadon le omicron ia le ai to yelta to nunga ono le sa yo stadia ta si le atu no o sao fa fia i le omicron ma le e fa mo le va mo la vai tu va atu ni mo ni sila ia le tape no mai fo ia vai nga na ni sila na to te faia tato susuenga a mun ta ia uma tele o tato frontliners to si le po lega mi se tato da nga do lo nga no atu ni mana va le temi to no mai va sa mata tuina mun ta ia uma le a fainga renga ia wala ta ia lo uma wa pu binga mai fa ma e covid ia le ngata idea io no fono lo fa no fo se ai dato una prima na mai io fa per montato una valele se mi volle o devo fa solo io fa tal no fa mano no ma dato falta di malo ma no fono fo o lo o iai ia to te le passe se le to nei se nei to spu ma le ia fa ma ina sa fa uma ia ia mas po telefona ale awananga na timi na mai ai ta pe timi ta no mai ai fa yolo ta si ho ile ata to requirement mai fa mana si ai la to o zungon bon o valide mai na va le pailate ia ma to mai ta yolo va ia passa se do mo valide io na ai manatu fa ta weina de manu na tu no fa o pe na luenga masani al tato falma ele se afaina o isi services o nga renga masani al tato falma to tua o nea o yele vai ngane o faida ma ese o wa na wa ko miti suiva ne ma fai on container to tato isolation mode mai faltu ina ile to no ya lo fa o pe tu la masani a fai o masani no fai so taravai po e mato o la vatura e se me a fai na e fa o do pe na yai o te manatu foi mai ela na fanfana o le vontade o tato la pena e te mi ta o mai ai fa mai ne o lo tau sanga tato fai tau pe tato lo te le fa motalanga ma si inga mai o variant Ulanga vai russe o viti subiva ia le au tato vai le ngaso lo mali e mai tono le suno e le o iai se fa mau maua o i tu atu le lau tele le tuno o le pesi fa mai ne we are confident right now there is no community transmission we will continue to monitor all our quarantine sites, and especially our isolation. Our ila, fayona rota tua, pea foi da foi na renga fermai, lo onga lui. Ele o teu fayo to else se ai nge termine. A mesa ila to ia lo vai ila to ia o posto. To no on the isolation. E na foi la to care. E se a fale tono tanto lo to ato to tua e fo to nunga a mai a ni taimi e to no fa a ia foi la to a ni te atu la to a winga ia ole la mona lava faltuanga ia le ana o mai taimi tato te pisi e fa mai ni
la lea o whautua masani ia ailo tūmama lo personal hygiene ia whano maurima ia whaongasa mask te whero iai ia whai hoi fia mo tino nise o tele o tanga ringa sa au ai i flights and enough i leo whamarasia ui elo e se community transmission ia e whaina mai tangata ni whawhore whamai ia le whenua la tu reverse isolation tatarunga na tenu nei ia e ala ngona e whaua peon tātou whaido ai tātou talanoa i whangasa longa o nei mai se whuruho tātou wa ai ai i se i os na whaotalanga lea manino wa ho le fa tato tru o nisi e inga mo le anga i runga ia musalo ne fa to fa no nei marka peneta na le afa mautu mai ia spina ngano pare mia marka peneta si taimi ele i ona ni le fiaf e ba pena se ngona ma fo ia fa tuanga ia wa le anga i runga lau o lunga le mātou peita o ia sanga le mū lau teri o tātou o tūpira e se i aewa ai anga i ai ia mai le tātou mārosi foi ia whai o tātou tonga whiti ai ia matute e atu i ni whawhi tāuri o ngonga e tūlai mai i le Covid ia na sunga te te whona After yatu tau whionga i whātum si o hao whawhong mai mō hoi tātou tunu i tāpo inga i tūlanga ua whaino atu ai i lātou ua maonia ua hawhia i le Omicron i le virus o le COVID-19 e ui e le i mautu mai po o le ai tu ai ngā siama ia ai pia on whawhong mai si o tātou tunu ia e manatu fo i le fo i le tū whawhong mai i lātou ai hawhia ia mai pe a fu tong foi atu sa matu tala i te lo taimi tātou te whelo iai ia le ngang maulunga lawa e iei pui nga mai stasi fo i leo mai nga maulunga sa ma whai ei o na whai whono whakatoa al kabineta nei tau tasi ina umaro lo mai pa mene ia ma ame fo iei li poti o tātou komiti nei pe on sa no atu leo sa ia i le lātou foi whakatoa whala inga ia manisi o fautuanga sa tu inatu i komiti ia mai pela ona to fa ia le ba mima kabineta nei le uli nei o lo ia le malanga sa fo mai i le aso to nai o le mai aso nei ia pe fo ona silfie le o ba tatu ai fa sa lau ma fa fo mai le tunu i le aso los frulua le aso nai nei o le tachi na malanga i toi fa fo mai i tatu tangata mai i Sila repatriation flight ia le ua mai le finngalo le pa mima kabineta ina i tolpo ia ai se i matai tu ia i te whanga solonga o le matai tu ina peo i lantou ua fienei ia ai whapena fo i matai tu ina to tele ia e rima te mai tai fo mai o le pasese uma lea ua whano fo i se nei talo mai Australia ia e manatu fo e sistemi ia ona si le fo i lea le fionga i le taitai o malo ma le kabineta o fuanga mo tātou malanga mai Australia ia ai meisia ia i lantou malanga mai ai o lo o malanga mai ma ave i tātou tangata ia o sistemi ona fonga leo i o le tunu i se fo fuanga ia ai whai o mora niva ia e tau no iai ia le whātou whala inga taitai o malo ma kabineta ia e le ngai atu luma mo malanga u whata o tomo Australia i le ngai atu le whai unga o Februari ia a misi fo i mati o lo o tātou iai pia i le alert level 1 o le lamu sama ia o lalo lamu sama ia o lo o wha manatu ai ia tūlanga le encourage o le whai o tātou talifofonga e fo inisi o i lātou o mai o lātou finangalo i
e tātou komiti nei ko la nei fai umi ei ia masingi ia maua e fai atu ia o matele itali atu ona e o puipuinga whasoifua maloloina ia atono o sirisira mai le pai o le tono ia o lea ua tātou o i tūlanga e ono whainatā i le anga i atu mo le numanai le nganga lea ia whapena peo na o sai ma pale fo ile tunu ile tamu faina o tātou puipuinga e soifua maloloina lau tele i le whai o tali fofonga ia e whapena fo i ma tūlanga i fruina lei o lima o tafi a ao e le i tau mafa ia po o tūlanga masani ia e whapea fo i ia ma le lava o malolo ma inu le leile vai ia ma maua i le tūlanga fo i le tau whai pe wha e tūtū ba tātou po social distancing o puipuinga ia o lea ua wha maundia i le tele o tunu ua fia i le wha mai le nei o lo o work o lo o fisosoan ia e tau fo ia i le pepesi o wha mai le nei no winga la e uia i le i testinga sa moa i se wha mai i tutonu ua sasau i community a le o mau mai wha mai isi e tunu o a wala i o puipuinga basic health requirements e fisosoani tau container i pe tau wha mawhai ei o na whaititia le sasau ia po te pesi foi o le siama le nei tunanga lana na a whaia ia ili fisu ia inga o le a whailo i le tunu le ono si tia o le tatu o level e le lano moli ia o le lano moli la ia o si tia tu na ilo lano sama ia i foi ia inga o ia i lalo le lano moli ia ea foi sifi ia le puipuinga a si o tātou tunu i le taimi le nei ai mo le taimi nei ia o lo tātou iai pe le level 1 o le puipuinga po le lano sama e mantua foi whaafonga mai le tunu o le lano moli o sili atu le puipuinga ma le lano mumu everyone stays home ia e pea whai atu ia e le tātou te rethi o i nātu ulanga but if we have to we will e le kuulanga i mātou whai whautuanga ma tilo i ngā luenga o lo whaatino mai ai mai sea ia ua fia ia tua ia tangata o tele po o se community transmission ia o vaenga ia i le whaafonga mai o se tunu e fia o tuasa mātou tawa ia i lātou ua whanau fo i se nei i no whanga whaapitoa i lātou ua fia ia na mātou whapea atu ia e o lo o malu pui e pea ia lo tau soifua ia o voi nei whaapoleina ia o tau ua fia nei whamai ia e o upu masani le tunu e moe a tātou ia e sau whai tā whapene i a tia e la lea i tupu mai e fo i manai whanau ua whamaunia ua fia ia aua nei whaapolea mātou te whamau si au atu ia o lo o tau whai atu ia tātou ia le ausa ma tātou team ia e fisosoani atu ma tuku asiasi atu ia a o whanau fo ese ai o tou ia na mātou whape atu o iai o tou ia mātou te talo ia loto te tele ma ai pēm whanau i lea tua ia o lea tātou te iai whaatasi tono le tau o le nei o le te atu i whamau ia e whapea fo i le toa tele o le pasese o lo whanau fo esea fitu sutoro i la tau na tau mai Samoa ana nafi ia e mātou tātono ma o lana o tau toa le lei i no whanga o lo whanau fo esea ai lo tau peia ia na ono mātou tu o lalo atu ia on sai pēr matali mau mai ia usta ia pēr ia inga o puipuinga ia o lo o tu inatu ia maasi esi o tu fo ia lima tu mai tai fo mai tau soifua e le tu au noina le tātou komiti ia o tau o tau mai mātou te toe whautu atu tu o lano atu ia i tātou o lo o servinga ia tātou sites nei quarantine site owners o company securities po o lo o tu inatu le puipuinga whamole ia mata alia mātou te tāmsanga atu ia mata alia e mātou te toe whamanatu al mafuanga na mafua ai ona tinga ina si o tātou tunu matamotu tua oi fiti ua whaatamala i lātou te tono quarantine site.
mafua i ona faina e o mai le so ia ua whaingata ia sia na fu i tuno mena lea mātou te tatalo atu ia mātou alia o tau mātou te whamoe atu iai ia whaatasi e mara pui ngā lea tua ia e tātou te lotu te le pia e whaawau tātou wala awina ia wā pui ngā siu tātou tunu o lo tāpoi mai pa iai o Samoa ia stegi o atu sa mātou tala ia ai la fo tui la in whasaulau e iai ni vaenga i fia la ngā Arofaftai. O ila tongi ato se pulu. Tamatanu masapo. Ya. Oleh Fabio le msalo ya ope menendesi. Na shoula ko pe menendesi. Aí ela com o passport dos caras aí ela com o menendesi. Tapi boleh ada curi boleh asalita untuk nahu ini le mon. Tapi untuk channel pasti pakai. Eu olha fala passport foi aí eu chila hasta na galera step como na copa menendesi. Eu sabe, ele não vai lá Lo fio te pono ele o liese ko ko le lo tu na ti dia tato tu lo ti le no fatino stato lockdown ko le masinya o le ai tu mawai no ko io ko lo ina le sa ni fa ni mo ko ka ne ta jam de masina ko dia mo tu la ho io le tala ina o si vai no isa sa ye ko lo ina mo mo e tafi ya dai o te roa mai ngā umai e pia fui o nā tātou amatai, tātou ngā ruenga, ke le mea sa te pui ma i e pui tapu. Ia, e fua i lunga i le tūlanga o leua nā i eire i ngā ema nei. Ia, e pia whai atu. Ia, e whesui ia i mā, ia sa mātou pui whautua ngā tua lalo i pāmbia ma kabinet. Pia a whai e whaatupula ia, i lātou ia ua thia. Ia o se masaro miana o i tua community. E mtautia lama e whapena. Awai e o tātou umai ia e tua roa le whaintahi pio msana otu leo sa. O le mea e whaafitai ei o le maua o le tono isolation sites. Ia ai o loi na mama i tua. O mwhaintahi o leo rona uina. Ia e ke le ngisia ia inga o le ato e whaatula. Ia, I may say to la mele marofia mai le alo foi se matu whautalanga. If we have to go down into complete lockdown, para vai nga le fai mai ele ia le vai nga rona lua le pupuina po le ampa whaleulevo. Ia, ma le wet me on top. Ia, ai more terminate, ia, me foi la leo le mata i tua, ele o babe foi la, tanto committee se fautua whapena, ia, se vamana ua Baba atu i tūla o tau whātino ai. Ia, ai o mai enga nāu te roa tō te leo le tūle whāwhonga mai roi tō e ngā me whāpene e tasi ara tāra loka uma me o. Ia, ai e iai ia mai enga tāu e tau o tintilo iai. Ia, ina ia mwhai ei o nā whāta oto le lei se tūla me lamo le lei ai. Ia ni whai o mawhai e tātou kāpeneta. Ia, ono se tūla o fōi e tū nātou komiti e teitai whono tele ia po e fionga i te tai e malo. A fionga whatu siri vai ngana ia lena mau e le suna. Tau nuu loi mana whane le test, mawai pen whatoa test whanua whatoa maua. Lago first test ale on the right. Whaftaita tu loa tu le siri au tunga manu. First test leng mawai, ai tu te tore mo mua whai o tu siaki i tangata e au mai o lato i moe o mai Samoa. O ni tangata ia na maua fo'i o e se la tau tala anga le history sa positive i Autalia o mai ia pe o le ale tala anga o lato i lato tau sama na mai fio mai. O le pasa se ni, e lua se lau ono suku mo tuku tangata. O se lau ono fitu. E lisi na sau mo. Hawa ia tangata na whaina sau mo tato tala request na fitu suku. Tēnā la tangata pēra a meni tama a e se sina hoa ko vitele a tosi o na masina e whainsawa.
Ai tangata le atotu le whaisara. Ai tangata testa koe posti e le whaisara. Ai tangata wala ko whaongai a stagi ka ruma siorula ko PCR test, rapid test. I le whaifani matutari ana to rapid test. Ona e le tutusanga sensitivity na specificity na gene expert. I le whaongai tātou o te leo tunu pasui. So, por ver ali, tangata e nome, complete umarte de rato. Ona to requirements, health. Ia tau me nem tau tia omiko. Ia tu for this within 72 to 48 hours before departure. Ia pe ma sau piki men mana vale. Or on your way to the airport. Nana le easily transmissible. Pero mai ka mai ana o ki era mai hei vai ko le departure lounge. Ia te o. Le hei karanga le very transmissible. It's also a common transmit. I go to Delta. Lengo na kere Congo. Volume na mobility, rate, mobility, mai ka khe hoki. Ka significance of mortality. The original COVID length mani we hoki. Onga na ne vai hoki. Ia mea hau ko ki lea ua whai ia vaccination, fully vaccination. Nea nai mo ia mamai. Ia e sea pe ICU sesi pe omo wani sesi. Ranga ake o kere o kanga to markua. E isi ala ko kou mo pe condition. Pe pe suka. Pe pe wai lefa marko. Pe po terminal like cancer. Ka de koi po ia ko. The minimum time lea e anga aitanga te sautaru na on a positive langa test COVID ki siamai Australia a po whakafoi. A lea la e o mai a wana masina le nātanu. O ia se, o iai lan se mawhawha. E tu ulola i nua pewalu masina talu o na uma o mamadu le siama o na talia le tātou le i nei ia la to tau sama. Le tātou de ia se history no positive. Le ia se pasi se le fixuto tau mai. No maua o po viti ia te se matata te po se te. O ia ma se fa mo positive. Ala le ana ka me fa te le no post. Fai kaurore ke ringa mo vai. Nga omo basi. Elenga panga within 30 days my go departure. You have to have at least 3 consecutive tests negative, 7 days apart. Now 7 days apart. Eko e fai ara test 48 hours. Ai kere ia como e por leva. The first repatriation flight for this year, wala still na inuit. Ano yung mata, wasto flights lang sa mga natin po yung visa. Kaya sa anyo yung iwaso ka anawali flights. Ang mga yung Or first repatriation flight may in New Zealand. Or that's still not indeed. Ai ana hoi ia tātou ngai flights ngai e kei pera flight tera ana rafi. E sau e mai e tangata mato e whawhi iai. Ai o repatriation flight mo mua mai i Samoa nei, mai New Zealand. O le sto nei nei. Lea lai tanu mai e lea lai whai e tui tala au lea ua tōtoro po mo le taimini nei ia ai se i mātai tūle. Ia tūlanga au iai e wala ua whakaioi o tātou tāna roi mai Foreign Affairs ia fisota inga ia mo tūlanga ia. Ia me se ia i ngātou hui leo lea i transit New Zealand sa wai. Le sila sili do, siya kung sa mo le lang. Ole tato alert level chat. I know ole level 3 is more than say
grade 2, 7 to 9. But he has nothing specific about sending people in isolation. Sila lang yung kamuma. Pero tama iinga na committee to review iinga Ole ona pau te vai ona ga. Wai le la foi tau tu vai na nei to 7 at least 7 cases in isolation and suspected communal transmission. Fa puma ai ko na no winga la e de ia la se me va pe u ka ko masa u dia o tu o community. Ai pe fa ia ko lefta a matana wenga le li fio ai fa tum si o ngi. Sia por esto na ia na sa ko va na isi ka ko fresh ia o nga ia ia la fitu na i masa lo bia lo o i ko ia e le fa na ta fisu ia i ka ko ki ri tu nga o levels ia po o mautino o i tu ia ona la mo mo lo le tato ai ka ko ke fisu ta i pe ai ku nga o ia ia i la na te tasi o lo fa tino i na lo na How confident are you guys in terms of preparations for worst case scenario? There is a community outbreak. We are 100% confident with what we have. But when you see what color, now get a back on the pico room, I never pico to work. Then I'm letting up this year for me. Me so fast, I don't know, me blue sukas. If I come travel advice, expect 14 days and make change. So with what we have, the trading we have started, what some of it propose. Or many people should give up for say, delay by your VA, then we'll PPH, but we have a surplus. Whatever official, Nasa tulo e tato tu I puila o fiona patnosi. Sa tanu vai foi ainda feliz supply. Esta sen. Ia ida fa punga fa pe o le ai mi faz, eu não te dou TV, mas nem a rede. Ia tu vai o uma TV fa nga ai. Essa aí a coisa replenish vai a meia o wa. Matala fiana to fight to le AstraZeneca. Estava fácil lá. Ai, pa tolu na mata o tai tablanga to mai I na fima nei F mai le ai. So não vou ir já tu. Wa una wale e a tangata F mai le seme. Ya não tu ni não. O walo ka no sofa ya. No walo ta ye no sofa. Olha não essa sim. Vinha ali tu ia o fa rua mai. Ai, walo se wa. Walo ai. Ala não treino. Ikai o mele sai fal pure no wele ala no to e inga mga uta sare mo foi sama mai ka sama kompa sama mai ya ka ko pi lama mase problema ni me ka ko mando fa ole ko kui ya bata me kui no fa ko den ko fa Salo ayo ini nak kau ada saya kau sekian ni kira, baik orang kui. Our compromise itu China, yang berbeda tu, ya jadi orang mana ni ya tak tu. Fia lá ia quarantine sites ia falar more passa se fitus fumando polenta comenda. É tem. Kau musuh kau kau fasi masing orang kau mula kau pala quarantine. Dan no mela lá. As for quarantine sites, where for capacity, for the number of flight. Salah tak so ia tu, ya tu sekolah lewa I tanto isolation center le, ini tu, ya Malaysia yang tu ia yang tu ini lewa tu ai, tanto mulai paling le faleu. Mai o lo I whaleo o pito iuta. Ia risi vaenga o tai mau pe tōnu tātou sites. O le iwa le Glenn Nichols, but they were close contact. And test le Glenn Nichols. So we need to follow up. This is Luas.
Oleh ada cakap pada ucilan ayat koru mereka lima. Asuka si dia pekak kiki ya. Sudah semasih. O i na se popo na ia vale ona anga solo la ki kana ni Oleh cakap ni. Oleh promise o New Zealand le fa mai eta tu. Pakitoa mo le age group le 5,000 sulua. Ya le ala vai le ia o mai. Ai o mai ia pa pena na fai. Le paper mele o amata na vesivita ta fai pusta. Levo ia le fofua. O le taimi e tau nu mai ai. Fa senga le. Ya amata ho le fai ta tau pusta. Tos o mo fai unga komiti. I have a recommendation here on my I have a pair of complete to 2-year-old AstraZeneca. They recommend my official booster the Pfizer. On Pfizer ago is more on the mRNA. On AstraZeneca it develops out my virus. The Lila could say aku fakasi me yes. Mama wainnya semana siang nasi dia tu bekas. Na webo ya pinta ya ene hayo mai ka karo me yo wa yo AstraZeneca yo sa imena se yo fai posto ya fai dole vai no se lo lofi mai ke me gas ya le ku ya ngai ka ko fa no vai ki fai sa de se fudu dua ana isso fit de fai me la tu Si Pepe escucha sin más, si no lo veo fácil, si no no malo. Ya, lo malo si no rata le pasa. Aí isso é uma faz tudo. Vai ele vai estudar ele tudo foi estudar. Ele de matar sangue ele tudo foi estudar. Ya, e manatu sa ausi le sili fo i matani tanto ai pasalau ia a o fa fo matapo i mai siu tanto tuno ia mato te tau fo ia tanto te fianga i bea pura fa penei a tanto ia i feintao le fa mai nei o covid ia de mai lo fo i aso mai ai o le ngana mato te tau whai toi pēr, tātou komiti tātou no, ia, tō a pēr tai, ia o nei whakapōre tu tātou tu no. Iei fo i la e ngai, e ona whakapōre vale ai, ona e o mōmeo o whakamutalanga salatua e saurunga o pēna te whailangi ma vaenga ia. Ia ona whakapōre ai leo le tu no, ia meise olo iei fu e tātou mo tō tausi. Ia nei whakapōre i fuala tō, o leo o whakapōre maisi o tātou tu no. Ia olo o malu bea le tau whai atu o tātou komiti. Ia mara moa au o le nei wha moe uru tau sanga i le i fo mai nei. Ia ai maise o le matanga ruenga so i fu malolo ina mara paanga. Ia o le nganga lea mai peivo o whai atu o lo tu. Ia mo mātou taliton o kako pui nga uma o lo wha ngā ioi. Ia mai inga, ma vaenga o lo wha tino ele nei ngā ruenga. Ia olo o mātou te toa ai, ia olo o whaatino i tūlana, ia e o iai le malosi, ia masere lei o lo tau whai ai, ia mau pesi o tātou tunu, mātou te whapeatu sa hoae, ia mātou te mō pia le tā sanga mōlia, ia tātou no manu pe i le tua e whasoani mai, ta ia pesi o tātou tunu, ia i nei, ia le foi fa fo mai le tunu i pa el mo i nei tato mo tua o i tonga e o mai le so e panga tia vai ngai fe tato te fe ga i pe ia so te tasi ma le nga so longa o le nei o langa le tu mau tato te ia e mau pe le fa tu le tunu e pe o fa vai o ma lo tu tasi sa mo e ia pe le tu o to so i fu ma so ma to ola le mela le tu no ue ia ma to te fa ma lo atu fa i talo ta ko inga fo ia o al faiva ia le taita ia malo ka pineta ma fa u nei mai se lava i tanga ruenga so i fu ma lo loina e fa tino pitola ina ia te pui ma pui si uta tu ia mai faina ta so i fuana
iai pea le ao alofa o tātou tamai langi ia maise ia o le toto e malo Iesu Keriso ia whapena o na sausauina ai le atunuu o na atu maunga o sami o lau ele ia o le atunuu o atua se ia o lava ia tātou whanau ia maurunga pere ki inga o le atua ia ona o sa tātou au nanga ia e whaatele a isa ki inga ia o lo tātou tamai langi manuia ia e tāpo inga le atunuu ia me se foi ia o le whaiva al parlemene ia o na tiute a wale suia o le whono usu o le atunuu ni va yasa whaalalo whaatai atu lai whaasalau tātou whailoi pēr whaasoi foi